Saloma Bapa Inang Sonai age nama poso nadoma roh hugarejaon Sonai ge homa salom bani nasiam naman dihuti kebaktian GKPS Padang Bulan melalui live streaming. Malas uhurta janatar puji gorani Tuhan halani boy dohita mandihuti kebaktianta bani panorang on. Mingguta sadarion aima Minggu 2 dop Epipanias Janah nagawi topik sadarion aima sondang haluahon hubani bangsa-bangsa. Bapak Inang paima imasuki hita kebaktianta diar ase ibere hita panorangta martonggo hita marsa teduh panorang saat teduh imulai. Amin. Riak maita jongjong. Ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundina pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Jehovah do Raja, mar surak-surak matanhon, mar malas ni urma sagala pulo, ay hamdo ale Jehovah, sitimbulan i atas ni sabtanhon, gijang tumang doham i atas ni sagala nabata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nebata Bapa namin na inagori atas, domma talar baggal ni holong pakon idop ni hurmuban namin, marhite nadop isurham anakmu nasasadain, huban nami jolma, buhay hamma matani haporsan nami, ase lambin idida jana hiapon hanay baggal ni pambainan muban nami. Pakai hamma guluh nami la menaksihon, jana patalaron idop ni hurmuin itongah-tongah ni dunia on. Ase lambin tambah napor saya hubani anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Undul ma kuria. Marmalas niuhur hita, haganupan Kristen in. Sai napuji matuhata nama nasab dosain. Mandoding hita nomor 56 ayat sada 2 pakon opat marmalas niuhur hita. Marmalas niuhur hita, haganupan Kristeni, saya puji matuhata, nama
parsinumbahin. Ondos nuan na jengis ni bay na mga kuhon in. Doding ko kita use ayat 4. Lumaron na mga pori, kapasinumbahin. Ondos tuan na jenges ni, bay na mga kuhonin. Tuhan Yesus Rajain, nagapahut surgain. Sa Tuhan tanah napuji, nairikon mahatani. Riak Maita Jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madosatta hubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata Bapa nami na inagori atas, paridop nihur mangidahan nami, narodohan nami jolma pardosaon hulobemu, mat sopot kon dosa nami nabuein, hotop do hiranan hasoman, na mangarap kon pambayanan na madiar humban nami. Gati homadohan nami lang parduli huban hasoman. Jana gati hanami hurang sir-sir manjalo pardiaran huban hasoman. Habasaron, halayakon, pakon lumbang nihur, gati lang jumpa ban nami. Hurang sir-sir mangarusi pikiran hasopan, parsahap pakon pambayanan nami, gati paroh ringis ni hasoman, gati lang na madiari iban hanami balos ni nalang madiar na binan ni hasoman dopak hanami. Hurang dohan nami manunggoon hasoman nami, hurang ringgas wanay mga poy halak na ibagas pusok nihur, paturgukon halak na ibagas hagalekon pakon pandulian. Sonay age padan nami dopak ham, gati dolang isuhun hanami, halaniay ma asiro hanay masabot kon dosa nami, maidop mahurmu, sasap hamma dosa namin, pargogohoy jana ajari hamma hanay mandalan kon hatamu ibagas guluh nami, ipangindohan nami on hubamu, ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan jana si paluahan nami. Amen. Tangar anjaha porsa hitama hatani nabata, baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Ise man na mga duhon na pinilih ni Nabata do na mamitori. Ise man naman dabu dom mamate Kristus Jesus, lobin niyay opetene, dom mamulak manggulu, isyamun ni Nabata do iya mga pitihita. Ibagas solong ni Nabata, domma isasap haganuk dosatta, halaniay, pataridakon hitamat tanda-tanda ni parguluan na bayu, hasangapon ma banin na bata ibabo. Amen. Hundul Kuria. Mga ibadas kita hatahaw persayonta, mandoding kita nomor 237 ayat sada tambah tolu. Roham by Jesus, roham betul.
Ya maita jongjong. Saksyon hitama haporsayon tain, songon na sinaksyon ni haganup halak na porsaya isap panahon. Au porsaya bani nebata bapa, pargogonos tarimbang, namanong palangit pakon panahon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhan ka, natindukon ni si Maria, sangkanape haliaban. Marhitil ton ni napasig, namanaron na parngit, bani panaron ni Pontius iparsilangkon, mate jahitan, turun na guritur, mulak mangguluh bani na mate, bani ari patuluhon, naik ke surga, anjauh undun sisamun na bapa, pargogodos tarimbangin, hunjamai ia mulak magira, lau mangumi halak na mangguluh, pakon nadok mati. Au porsaya bani tondi napasing, bani kuria parsadan napasing in, parsauran di segala napasing in, bani asapani dosa, bani parpunya kula, pakon bani haguluan nasadokan ni dokahni. Amin. Undul mahuria. Salam mah bata ganupan, nasyam bapa, nasyam minang, sunagi nasyam nama poso. Selamat datang, selamat kebaktian mah bata ganupan, terlebih nasyam, naon ope ongga mar kebaktian ke padang bulan. Sunai huma nasyam, naman dihuti kebaktian bani live streaming. Selamat kebaktian, Tuhan Yesus mah makasumai taganupan. Napaduahon, selamat ulang tahun, hubani nasyam hina holongan nami. Nomor ulang tahun mulai 10 tanggal siah das kubani 15 Januari aima naparlobe saat ulang tahun hubani Bapa Jenny Ginting, hubani Bapa Heri Junianto Purba nomor ulang tahun bani tanggal siah Januari. Namangihut selamat ulang tahun hubani Inang Besti Normaida Saragi, hubani Inang Surti Marianis Tumorang nomor ulang tahun bani tanggal 10 Januari. Namangihut selamat ulang tahun hubani Dewi Monica Haloho, Inang Ella Lovita Munte, Nindi Bunga Evelyn Sipayung, Stefan Austin Haloho, Janli Harfianski Saragi nomor ulang tahun bani 10 Januari. Namangihut selamat ulang tahun hubani Felix Purba nomor ulang tahun bani 10 Januari, hubani Jordi Rihwan Abednego Damanik nomor ulang tahun bani 10 Januari, sunage hubani Inang Kristi 50 Narika Sinaga nomor ulang tahun bani 15 Januari. Selamat ulang tahun bani Syam, sehat-sehat, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Sonari tangar hitama ting-ting barita kuria namasa pakon nasihol si pamasaon. Naparlobei hubani hita haganupan majelis. Sunage nasya manggota kuria iotang iundang dohita ase hadir bani sermon perdana hari Kamis narhon tanggal 10 siah Januari naipukah pukul 5 sore. Aima nama anak kasih ambilan bani 22 Januari pakon 20 siah Januari. Jadi selnari imbauan nami si boy mahita hadir haganupan. Na paduahon ting paduahon sihol marhajabuan. Sihol marhajabuan do inggo marhada damanik. Nombah ni Bapa Janto Gudamanik na tidumuhkon ni Inang Lasti Agustina Burgirsang hun sektor 2 pakon tunangan ni Yusoli Aris Noversia Turnip niombah ni Bapa Pea Raja Turnip na tidumuhkon ni Inang Daria Boru Purba hun GKPS Sindar Raya na ilaksanahon bani tanggal 7 Februari 2023
IGKPS Durian Baggal. Namangihut Ting Parlobe Sihol Marhajabuan. Sihol Marhajabuan do Immanuel Hartanta Girsang. Niombah ni Bapa Situa Salmonsius Girsang na tinubukon ni inang Rehulina Boru Sembiring hun GKPS Padang Bulan pakon tunangan ni Telly River Manurung nyombah ni Bapak Arifin Manurung na tinubuhkon ni inang Rinda Boru Situmorang hun GKPS Pasir Putih Resort Pekanbaru na ipasu-pasu bani Jumat 3 Februari 2023 IGKPS Padang Bulan. Namangihut pindah hukuriaon taretong mulai sadarion pindah hukuriaon ma hun tak hu do pindah hukuriaon ma ay ma keluarga Bapak Lesdin Damanik pakon sadanyomba sedia pindah hun GKPS Purbatuetek Resort Purbatuetek. Selamat datang Bani Siam Holy angko terbang do iya salah redaksi hula kita nih taretong mulai sadarion pindah hun kuriaon ma keluarga Bapak Lesdin Damanik pakon sadanyombah sedia pindah hu GKPS Purbatuetek Resort Purbatuetek. Maaf salah redaksi si Malungun Pasisir. Iya namangihut kegiatan nasiho dalam kononta bani bulan Februari naparlobe verifikasi keuangan 4 Februari napaduahon laporan evaluasi program kerja pakon keuangan humbani seksi pakon tupuan KMBI KMS pakon seterusni pakon panitia pembangunan iserahkon ma hubani PHMJ sidokahan tanggal 12 Februari. Namangihut 10 Februari aima rapat majelis jemaat masahapkon evaluasi program kerja pakon keuangan tahun 2022. Namangihut 10 Februari aima sidon jemaat tentang evaluasi pakon laporan pelayanan keuangan 2022. Domu hujai, domu hujin, ACH Ganupan seksi, tupuan, KMBI, KMS, panitia pembangunan, AC mambahen evaluasi program kerja, anjahai serahkon mahubani PHMJ. Namangihut pertugas untuk Minggu 22 Januari 2020 model B Parambilan Bapak Pendeta Dr. Jan Hotner Saragih Paragenda Bapak Situa Darman Saragih Pandoding Bapak Situa Morris Saragih Partingting Bapak Situa RB Damanik Parmusik Bapak Thomas Saragih Song Leader Nani Girsang Cindy Saragih Anggi Saragih Padalan Galangan Inang Situa Justina Borusi Barani Bapak Situa Mulia Saragih Bapak Situa Raymond Toto Simanjuntak. Prokes penerima tamu Bapak Samas Horas Mansinaga Bapak Situa John Sari Haloho pakon inang calon Situa Ratna Dewita Saragih. Keamanan pakon parkir Bapak Situa Boron Aryamal Saragih Bapak Legi Mansah Purba pakon Bapak Sahala M Tondang. Koordinator inang Situa Priska Boru Purba Parambilan KMBI Situa John Ri Purba, KMS Bapak Dr. Jontor Situmorang. Tenggoh kita Bapak Situa Jaksina Damanik, sonari lagi opname di Rumah Sakit Elizabeth. Sonaima ting bata nama asa pakon nasil semasan bani minggon ase martonggo mahita. Terima kasih bamu terpuji termulia maham Tuhan nebata Bapa nami nama bangsa surga malasur nami Tuhan boy duhan nami mandipar hubani tahunon anjana bani sadarion Tuhan boy hanami riap igerejaon mamuji pakon pasapon ham. Terima kasih bamu Tuhan domai tar nami ting
Ase hamba tongon na parmudu-mudi hanami Tuhan, maparmudu-mudui terlebih pimpinan harian majelis jemaat nami Tuhan. Ase boy tongon sedia melayani kuriamu ibagas nadiar Tuhan. Doma itar hanami ting-ting Tuhan. Anjana terima kasih hanami bani haganup barita kuria barita malas niuhur nejol hanami Tuhan. Martonggo hanami hubani haganupan hina holongan nami Tuhan. Nomor ulang tahun ibagas mingguan. Hamba nama masuk sedia Tuhan manramoti mambere malas niuhur Tuhan mambere umur naganjang si boy tongon sedia Tuhan tong mamuji pakon pasapon ham. Sunake Tuhan secara khusus hubani Bapak situ ajak sinirna manik na lagi opname rumah sakit Elizabeth. Secara hazul maun Tuhan si holdohur nami asi hamba masuk dokter pakon perawat Tuhan asi boy malum bapaon. Tapi lang uhur nami na saud Tuhan, tapi uhur mudo na saud. Terima kasih Tuhan ubani keluarga beganupan, asi hamba na bere gogoh, asi boy sida tongon mendukung bapaon Tuhan. Tuhan, sunagi hanami aganupan na hadir bani sadarion. Terima kasih bamu Tuhan, ibirham waktu panorang na jenges, boy hanami riap ijon Tuhan, mandoding mamuji mamulian ham. Sunagi stokin hari Tuhan, manar hatamuna pasingin nebon honni Bapak Pendeta nami asi hama nama suasana nami Tuhan membuka lawah pakon pikiran nami sebuah Tuhan ijalon nami hatamu hatana pasingin sebuah Tuhan jadi bohal nami Tuhan namandalani area-area nigoluh nami. Terima kasih mu Tuhan sunage bani acara nasiol marhajabuan nyombah ni horiamu Tuhan hama tongon nama sumasu manramoti Tuhan asya ganupan boitor samar dalan rumpan hubani hatamu uhurmu. Tuhan ni atas aganupanay ampuni ham hanami bali salah pon dosa nami sitalupanay Tuhan mamuji pakon pasangkuan ham. Terima kasih Tuhan terpuji maham ibagas Yesus Kristus dalam tokon nami. Amin. Paima ijalo hita-hata ni Tuhan nai pada seni Bapak Pendeta S. Agirsang pasir sir hita uhur pakon pikrata marhite doding nomor 310 walu ayat sada tambah tolu bai haganup ianan. Manani jumpa paruhur si Soni say tongdo marsinonda pamay ni Jesus ini doding ko kita ayat tolu. Manani jumpa paruhur si Soni Jesus
Damai ni naibata na mengatasi segala paruhuron. In mana meramot kon uhur pakon pikiran nasyang. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Bapa nai surga, iidham do hisah ni uhur nami Tuhan bani ari pinapasing mon, martupu ilobemu, selaku kuriamu, mamuji pasang konham. Hadir doham tongon marhiti tonduimu ibani kebaktian namion, na mengajari hanami mapargugohi hanami, asetitong sitong ibadah namyo parsombahon hubamu, anjah manjalo podah na humbani hatamu. Pasu-pasu ham Tuhan hatamu na law tangaron nami, asimaringanan in ibagas uhur nami, gabi panduan nami mandalani ari-ari nami. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Horas mawat taganuk bapainang, ala ni otto pihita pajupa totu lapi boys sebetulnya anggo suasana tahun baru AGP anggo idahita idaratan songon sengdong tahun baru tahun nontene tanggal 31 Desember buka OP Puskesmas, tanggal 1 tahun baru hari Minggu, tanggal 2 Romo si pertambar hu Puskesmas, jadi perkorjaan hira-hira sing adong putus ibagas na persirangan nina 2 tahunon. So naik pesadar dohita, hari pasapuluh 5 masadarion, pamukah ni tahun 2020 dulu. Totu iporlo kita do hata ni naibata na membimbing hita mendalani tahun na baruon asisong-songok kita manggodo songon na hinarosuh konni. Ambilan ibata bani minggu Epipanes na paduahon sadarion ay mahumbani buku ni Nabi Yesaya bindu 40 ipukah kon humbani ayat sadadas kubani ayat pitu sonomma ihatahon irik-irik kita. Juak-juak ni Jehovah hatwahon bani Israel apa panondang bani parbigu. Tangarhani maaau ali sagala pulo. Anjahabu gima ali bangsa-bangsa bani namadaw. Jehovah do naman diluaw humbani partapaan ope. Itarsingati do gorakku humbani boltok ni hinangope. Ibaen do pa mga kusongon podang namarot. Bani linggom ni tangan ni do iponop ko na. Ibaen do au gabi panah na pinapisur. Anjah ibagas parlikitan ni do au ibunihon. Ihatahon do hubakku. Juak-juakku doho ala Israel, parhitian asimar mulia au. Tapi ang gua au nikkudo, soya-soya do au na do jain, baninalang apa banina sumarguna dohu parbuis-buis guguhku. Tapi Jehovah do napasi tongkon uhumbakku, anjah upahku marguru bani naibataku. Tapi sonari ihatahun Jehovah na menjadi honau gabi jua-jua ni humbani partapaan ope. Lau paulak kon Jakob hubani anjah membahin Israel martupu hubani. Ay marmulia duau bani pangidah ni Jehovah anjah na ibatakku do gabi hagugohon baku. Nini do. Moti tu do ay ho gabi jua-jua baku. Pita pajongjong marga ni Jakob apa paulak kon sima-sima ni Israel. Tapi hubahin do hohoma gabi panondang bani bangsa persipaju bigu-bigu anja hodo perhitian ni haduahon das hu ujung ni tanohon. Sonon do hata ni Jehovah. Si palua Israel napasingin dopak halak na niapasan. Dopak na hinagigihon ni bangsa-bangsa. Dopak na pinaljabolon ni panrajay. Idahon ni raja-raja maay. Gabi jongjong bima lau makormati. Anjahan na sangap-sangap marugup lau marsombah. Halin Jehovah hatingiranay. Apa na pasing ni Israel na dop mamili ko.
Sekilas agak payah dototu iarusi iuti tita ganupan hatai. Isamping ni agak ganjang. Ibo to hita mitor depak tujuan ni hata ni naibata naipadas Nabi Yesaya. Sebagai latar belakang ni teks tahun Yesaya 40 ay habuangan ni halak Israel. Mulai bindu 40 dan subani 55 nagati isobut para penafsir sebagai Yesaya buku paduahon ijai dong bagah-bagah ni naibata. Ulak use uhur ni Jehovah hubani bangsani naibagas habuangan. Halak na utara si 10 morga ay domadokah Yasur. Jan halak Juda na ringan i Jerusalem domma i tanoh ni i Babel. So na mahalakon. Pala doon na siyam hasoman manduli halakon. Putus harapan. So nalangalong bipangahan ni si dia. So halak Israel misal ni mulai tahun 577 das kubani kira-kira 70 tahun si dia ihabuangan ay. Pala doon hatao si dia langit ingat naibatabi hita. Agipi banimukah ni buku Yesaya na paduahon ni tanukan ay mabindu 40 roh hata ni naibatasonon. Marite Nabi Yesaya. Apohi hanima mabangsakku nini naibata na siyam. Hatahon hanima bebagas halam lamon bani Jerusalem. Anja hadilohom mahubani pabuha marpus sama perjabolonon bani. Dommay sasap salahni, dommay jalo humbani tangan ni Jehovah, lopit dua gatih ni haganuk dusani. Ay mahata pamukah bani Yesaya buku bagian na paduahon. Domasonahin ni ibat. Tapi ahan ini bangsa ay na siyam hasoman. Anggoy basahita bani binduay ibagas ayat 27 sunon ni si dia. Ini bangsa ay. Masih may sahap kun ham ali Jacob. Anjaha ihatahon am ali Israel. Ponop dodalan kuhum bani Jehovah. Anjaha na ibataku seng parduli bani perkaraku. Tuhan tidak peduli dengan kami lagi di dalam pembuangan ini. Semuanya sudah tersembunyi perihal kami di hadapannya. Ay mapikiran ni si dia. Jangan iluar ho si dia. Tapi nasyam hasoman sa hapor sayaon. Ang kuihuti-huti ta buku Yesaya na paduahonon memang luar biasa at ini bagian na paduahonon. Masih sonay niun alani anggo ibasahita ibani bindu 40 ayat sada pakunduan nokan anjaha ibasahita balos ni na ibatasa turus ni dumuhujay sonay mahatan ini halak Israel nokan manduli si dia tapi roni ni na ibata ubani si dia atene sonon ayat 20 sambat ni nokanay Roma balos ni na ibata ay sengi botoh kam atap sengi bugiham naibata si sadokah ni do Jehovah si toppa ujung ni tanahon seng ralo jay atap ngayotan seng tarsibar pikiran ni iya do na memberi guguh bani halak na luja anja halak na sumargolle ibaen do hisah luja pigarama anja ngayotan anja makatoppas halak na maposok tapi halak na martinger niuhur bani Jehovah jupahan gogoh mardapot-dapot anjaha marhabong ni haluhui do si dia naik marlituni pe si dia tapi sing marnaluja mardalani pe si dia tapi sing marnangayotan ibagas kekecewaan nukan ibalusin na ibatao si marhiti-hatan na elangi ni boto na siyam ibakdo haganupanin guru ibakdo ini ibata bahkan ibani hata-hata panutup ni buku Yesaya bagian paduahono nang koy basahita na siyang bapa pakon inang jenges tumang igambar hon haganupanay atene anggo itong korhita ibani pasal 54 pakon 55 ni bukon sonon nini Roma balos ni naibataho ba ni si dia
Sedo pikirakku pikiran nima. Anjaha sedo dalaku dalan nima. Nini Jehovah. Ay songon gijang ni langit humba ni tanohon. Sonay do gijang andalak humba ni dalan nima. Anjaha pikirakku humba ni pikiran nima. Ay songon udan pakon salju na madabuhun langit anjaha mulak hujay gabi uap atene. Tapi yarbahi do tanohin. Ibahen duay napu anjaha martumbor. Lawan bere bonih bani parjuma apa si panganon bani jolma. Sonay do hatakku na luar humbani pamangaku. Seng lume sonin mula hubakku. Tapi bahenon ni dodomu hubani na huharosukon. Anjaha menjadi hujabe ai husuruh. Siapa soma? Nah, mau si balos ni na batasilan suni. Ita ganupan hinaholongan ni Tuhan. Domu hujon boy idahita na siyam hasoman sa porseaon. Iba ni pergantian tahunon, memang songon na husobo kan, songon na sing adong semarak ni tahun 2020. Atene. Mitur sibuk do hita ganupan. Dana pido mamarsikolabi. Aroma ni tahun baru ay, songon sedo dong hinorhon ni tahun-tahun nasal putar lebih 2 tahun parpudion hinorhon ni kopi tay ate nama biar biha ganupan atak nasonaha tapi idahita semarak ni songon nalang dong bahkan itambahi openasiam hasoman marhite prediksi perkiraan dunia politik pakon ekonomi adong halak na makatahon ya tahun 2020 ay matahun berat secara ekonomi laku boto te berpengaruh doha ganupan ay hira-hira bani bona ni taunon belanjahan nami hupajak saikat bayam 5.000 una hibak matungunon ni nuru jana ay hampir seng buatan nah do tungod de prediksi ay ya tahun 2020 politik pakon ekonomi memang berat anggo ola nyai hita marpikir boy do hita sotto na siyang bapa pakon ino kita akan menjadi tertekan sonay do na biyay marsahapi iya hapelang marhasil nininukan lang adok kwa hasil ni nahuhorja honay nini na biyay nini jua kay tapi ibagas na sonay adong halobihan ni bapa ibagas na sonay ang goy basahita nukan ayat opatay nini sonon bani ayat opat nukan nakiula kita kisong na marpe ahitaw ti bani sugoton ng palamahua ase jelas ala ni teks na maholon bani ayat opat nini sonon tapi ang guaw ni kudo may horjahok korjani soya duaw na lojain bani nalang apa bani na sumarguna do hupar boys kukuhku tapi adok kelebihan ni ibagas na sonay dia tidak melihat keberhasilan usaha dan pekerjaannya nini tapi Jehovah na napasitongkon uhumbakku anja upahku marguru bani na ibataku jadi aidu keyakinan ni agi pisongan na kurang berhasil horjanyai tapi boto Jehovah do gogohku bahkan ibani ayat 5 pehataos sonayai ita ganupan on marana gabe pokok ni renungatta pokok ni pikiratta ibani bona ni taunon bani ari pas 15 mulai mandalani tahun 2020 age pesongon na mahol idahita keadanin age pesongon na kegagalan sihol menyongsong dopak kita tapi keyakinan nasonon ulang maluah humbatan na siya masoman tapi Jehovah do tapi Tuhan do gogohku ipardiat wow langsung kata ni halak Israel nukan na memang ibalosi na ibata lang adong gunani lang idingat na ibata abihanami asina parlubi sihol hatahonot ta domu hubani ambilanon domu hubani halak Israel anjahita lo bangsa pinilih ni na ibata na baru mati pagkukopan partubusan ni Kristus tota lepe uhur ni na ibata hadop pakita haganupan agi pedong hamaholon haganupan lang marot di porang Rusia Ukraina idahita
kemelut na adong agi itong atongan ni bangsat terlebih bani marayak tahun politik 2024. So nagauri dahita ganupan na siyam masoman. Marsibay sahap ni adong nakata adong mendukung songon lang adong keseresian agi itong atongan ni bangsat taon. Kemana bangsa ini? Hujado hulihan nami ganup rakyat Indonesia. Na siyam hasoman maporlu linokan. Agi piadong biar taay madapak ko kaganupanay. Tapi tiruhita masongan hata ni nabion. Jehovah do gugokku. Ipardulihon ipardiate duaw. Pegangan na parlubi ibata. Law memukahon tahun 2020. Kurianay na ulungan ni Tuhan. Anggosonay. Tunggor hita malobe. Ahadu diba. Nabuhi idahota iba ni ambilanon. Dok ko si sonay nini nukan ba ni ayat opa pakul 5 baru maroha tani na ibataba ni ayat 6 na luar biasa. Nabi ay mga hak diri ni jua kay mga hak diri ni gagal. Pero ni na ibata. Nini do mauti tu do ay hoga be juakku bakku pitah pajongjong marga ni Jakob apa paulak kun sima-sima ni Israel. Mautik tu. Jadi lebih luas sampai tugasmu, lebih bahat ope horjamu ni naibata. Aima aha. Tapi hubain dohoma gabe panondang bani bangsa si pajugu bigu-bigu anjah hodo perhitian ni haluahon das hu ujung ni tanohon. Selaku bangsa pinilih ni naibata, idingat tita duay ceritanya tene. Ipilih na ibata mulai bona ni halak Israel ay mahumbani si Abraham sa Musa 12. Idi nga hita do hata ni naibata pa kun janji ni naibata ijay hubani si Abraham. Bani na isuruhay ia pindah bikat. Atine hutano si patuduan ni Jehovah. Hubain peho gabi sa bangsa na bagal ni naibata. Anjaha marhite ginoparmu dapotan pasu haganup jolma iatas tanhon. Lang onggalu panay bataba ni janji ni. Lang onggalu panay bataba ni surasura pa kontekat ni. Lang onggalu panay bataba ni haganup ahanadop hinatahon ni. Namadiar hal-hal yang baik yang akan dipenuhi di dalam kehidupan bangsanya. Mapos ni urtawa painang agiba ni tahun 2020 atene. Songon na ni hatahon nukan, bahak do pikiran-pikiran, prediksi-prediksi pasal tahun 2020. Tapi hita haganupan. Ulang ala ni haganupan ay gabi surut hita. Songon na ni hatahon nukan, tahun 2020 adok komado na makatahon ay. Jana au, ay do keyakinakku. Nini, anggo tahun berat igoran hala tahun 2020. Ro ibagas BW asada WA makatahon. Sisip kon ham lebih huruf kai tongah ni hataay. Jadi ala ni berat gabe berkat. Jadi tahun na boraton anggo ibata na marhasoman na ibata, marhasoman Tuhan Yesus gabe tahun berkat doon. Atene. Berat sisipkan satu ka. Apakah itu? Kristus. Jadi yang memerhasoma Kristus dohita madarani tahun oba painang. Agepe songon namahol idahita ganup kiadanin. Angguay marhasoman marhite pangurupion ni Tuhan. Buido gabe tahun berkat on ibata. Angguy hutihita siaran atap televisi perkembangan ni negara tahun na siya masoman. Dasubani sonari malas tumang dohor ta atene agitong atongan ni bangsat ta. Agipe sonai hebat ni porang Rusia Ukraina. Boy hatok kosona lang adong pengaruh ni opihubat ta doras tongon naik do gas harga ni gas atene naik. Alani produksi gas takasgan Rusia do ganay gas si bahatan. Naik harga ni pupuk alani ay pehajay do maay. Anggoy barat si dia naik harga ni gas. Mitur maduli do si dia palagi musim dingin. Alam niya ay do bahan pemanas na siya masoman. Naik harga ni gandum.
ibat talang pala sa berpengaruh tumangay. Ala nising ay pokok makanata, idahad do, boras do si panganotta. Tapi ito pa, naduaon, gas hun Rusia, anjaha, gandum hun Ukraina. Alang terganggu naduaon, mabiyar do si dia. Ami si patut do itong kohok kita humage, kuryatan adong i-Jerman, nadong Europa, ganun na siya masom. Hinaan, boy hatokon, pangurupyon ni si dia do terus mengalir hubat taon. Sonari, maraaw ba ni ujung tahun nasal pumakatahon, selamat Natal pakon, selamat menyongsong tahun baru, hubani piga-piga so manijay. Biasaan ni bahak do ceritani, olang, singkat ganupan. Piga na huwi away, pilah makatawa, selamat Natal, selamat tahun baru. Biasaan ni, doon sonondohan nami da, hujondohan nami, turi-turi hok kaganup, tapi halani kaya danay, lang adong bihay. Siyam hasoman sa porsayaon. Martonggo hita agehu bani si dia hasomata, na terpengaruh betul halani porang ni dua bangsa atau dua negara, na idohor-dohor ni si dia. Artinya haganup daerah Eropa, mangaruh bani gas pakon, si panganon utama ay magando. Hita agak tenang dapat hita. Lang pada naik harga ni boras atene. Lang pada naik harga ni boras. Asi siya terima kasih kono do humayo ba ni Tuhan. Asi pasti do boy hatahonot ta. Memang ipardiate Tuhan do hita. Agi si dia somata sa hapor sayaon na Europa hay ipardiate Tuhan do. Jana si tonggo honot ta mahuma si dia. Asi hot ni si dia bani kiadaan na maholay. Mamukah mahita bapay ng tahun 2020. Adong istilah ibagas hata Jerman na makataon. Haganu pamukah mahol da amin ni. Atene. Tapi agi mahol, jana tungod duay, agi opungta sa pari, sanggay ihuta beda pihitaon. Isa ribdolok, isi daraya. Adong do pepatah ni si dia, napakehu di nga das bani sonari. Nini, salah mandasor, seda luhutan. Memang generasi muda lang saya Rusia, apa maksudnya itu? Saya salah meletakkan dasar, maka itu luhutan akan rusak. Jadi awalan ihuala ami dua sopat. Ang kuhinan lang adong ke mesin giling padi. Atak lang ni biasa mamaspas sa pari, mamaspas. Atap apalagi no boy mamardalan, apalagi tong korhita i televisi, mardalan tumang traktoray sunon. Dom makaluar lang, may kaluar haja, dom maboras kaluar. Hinaan lang. Anggo, opung tabapat tao din mardugi dosi, mingrik. Jadi isabi hosi saba atap juma, lang buhay mituridugi, mase, ala ni mahol mapupu, omeniay humbani, buyurni. Ala niya ay iperam malubi. Kasi sabi, adong radian, patupumay. Ubani sa dainganan, bulat do biasa niya ay radian ay, bulat sunon. Itibalhol lebih hajod dua sada, tibalhok kajay sada, tibalhok kajos sada, hutawang hagano buyurni, omeni. Baru may ingoti son kaliling, rado sape, lubi sa meter gijang ni. Baru itutup, kasi panas. Mase, supaya nanti ketika diirik, alani injak-injak doa sa sonoge, law pada raton omenya, supaya mudah dia keluar padinya itu. Tapi yang go salah meletakkan dasar no kanayay, lapi holi 1 meter, dumma marubak luhutan. Artinya salah mendasar, seda luhutan. Salah memulai 2023, seda tahun 2023. Ini menjadi prinsip kita. Alanya isonaha kita memulai tahun nasya masoman. Tong marhasoman tuhat tasongon jua kon. Huboto dun ini ham dogogohku. Ini jua kai. Agipe seolah-olah tidak berhasil. Sonai mahita humabapay ng madalani taon-taon. Natin ulang lepak kita meletakkan dasar. Apa dasar itu? Angko para reformator simpulhon dasar ema ora et labora. Martonggo jana marhorja.
Martonggo, marhorja, martonggo, marhorja, martonggo, marhorja. Sonai mahita na magkagano ba ni tao na? Yan siya masoman. Ay madasarta. Ulang lupa na sa daon. At ini, yopo marhorja tapi lang martonggo. Tapi yopo martonggo tapi lang marhorja. Ay pilak kumaboy. Tapi berdoa, bekerja. Berdoa, bekerja. Ora labora. Ora labora. Yan siya masoman. Marhorja dito ganupan. Jangan anak-anak kami yang masih muda menganggap mereka tidak bekerja. Mereka bekerja. Memang mereka bekerja bukan menghasilkan uang, bukan. Tapi mereka bekerja mempersiapkan diri. Marhorja do ita ganupan. Atini, langa dong naso marhorja. Na pensiup pe marhorja do. Paling tidak horjani ang golang boy behuja-huja di tempat tidur mendoakan anak cucunya, mendoakan gereja, mendoakan negara, mendoakan kedamaian dunia. Marhorja do ganupan. Jadi langa dok kita so marhorja. Omma prinsip ni Bapak Inang Ibani na madalani tahun 2022 kita marhasoman Tuhan na tota mardingat peduli jana makaholongi hita agepe ida hita hamaholon nukan. Mungkin kita merasa ini gagal lah ini tahun ini lang boy hatahon otamit torsonayay alani do gogo pakon na margogohi hita ganupan. Alani ay tangar hita malobe doding tau baru lakku botoy dodikot doon ibat tau non agi lobe madodikon sahali tapi holi rupita mandodikon. Haleluya nomor 424. Atene. Marhorja, ulang lupa, martonggo, sengsoya, gugum. Luar biasa kan, doding tau baru. Iba ni ayat tulu ihataw sonon. Tangamu naguguhin ma na ibatakku, tapehon hamma bay si manjujungku mamaso-masua. Buedo, buedo mang musukin, nasihol mandorap aw. Nasya masoman, sing musuh manusia dada, namit terlaw manedjuhita lang. Tapi musuh iba ni zamanon guk tumang. Atin iba ni sada sisi musuh do agi haganup hamajuanin. Naboy mabaik kita lalap, lang fokus bani horja, lang boy istirahat, ala ni mabuka WA pa kon YouTube das kuba ni jam 2 misalnya. Tidak hita bahat tumang musuh tasonari. Asi sadar hita pasalayat ini. Jadi buedo mang musuh kin nasihol mandora pao. Gogoh kuseng tarpangajamkon. Malawan ganupan musuhku. Maningon hamdo na makasomani. Asi margogo hao. Wahap tepat betul mon. Duding tau baru mamukah tahun 2020. Anggosonai dodi ko kita malobe rup alani topik tapi makatahon
ay sondang haluahon ubani bangsa-bangsa. Jadi hita lang untuk kepentingan diri ta sendiri be menggolo. Tapi dihut hubani hala na legan. Marhiti haganu horcat taay. Padita penginjil situa samas pangajari ni sekolah minggu. Ketua ni seksi-seksi. Na marhorja i pemerintahan. Na marhorja i rumah sakit. Marhorja i pasar 5. Pakon naligan. Haganupak kita on. Marhorja. Tapi martonggo ulang lupa. Atene. Iberinay batado bugo kubata lao mapere ke sukses ang bata bani haganu panay. Alam niya idodi ko kita maruplobe. Haleluya nomor 424 ayat na parlobe ay. Tuhan Adonai marmahani hita marhoja age marsaran pehita ibagas tahuna aiya dona margogotongo ora et labora martonggo maita. Jauh banay bata bapa namin ay surga. Ibagas malas niuhur pakon terima kasih. Dumay padi parham Tuhan hanami hubani tahun na baruan. Bahkan duma ari pa 15 tahun idalanya nami. Agi pelangsungan semarak ni tahun-tahun sebelum ni tahun ni masuki hanami. Tapi hatamu pa ingatok kanami sa darion. Nadopak kanami do panonggormu. Idingat kam do hanami. Lang nalang parduli ham hanami benami Tuhan. Agi pesoni pebuah ni gejolak pakon permasalahan. Keluarga, i gereja, i negara bahkan i dunia nami. Bapa, pos mahur nami marhaso makukam marhitikuguh na humbamu. Bero muduin huban nami mendalani ari-ari tahunon sa turus ni. Asihot uhur nami tong Tuhan. Makorjahon horja pakon tanggung jawab nami ibidang nami masing-masing. Jana, terus ko mahanami bagas parsoran pakoham. Marhite tongko nami. Asi terus ka nami marhorja. Tapi lang maroti humalang lupa humamartonggo. Bapa pargugoy ham haganop kuryamu iatas tanhon. Terlubi Tuhan hasumakasaman namin ay bahagas kemelut hamaholon. Termasuk agi hasuman nami i daerah Eropa. Hinohon ni porang na berkepanjangan antara ni Rusia pakon Ukraina. Negara nami oppe bani menjelang 2024 tahun pemilu holi. Mulai may dahanami gejolak. Jadong kekurang serasian antaranya sada pakon nalikan. Ibo kanami hulubimu alani mabiar dohanami madopak kon hamaholonin haganopan. Mangurupi maham ay ham dohasana boy memberi kuguh kubana. Mamasumasu ham Tuhan. Bani perguluhan nami sahalak keluarga lepas keluarga sunai pakon haganupan Korea, pakon Korea, ito nga ni bangsa namyon, sunay agi iba ni bangsa-bangsa pe, haganupan hasuman na. Berpus sa may ibadah nami otok kinari. Sa maringanam mahatamuin, ibagas diri nami, gabi panduan pangguruan nami, lao mandalani ari-ari nami sa turus ni. Asin marmulia hamtungan ibeka nami, dyan ka nami pe mabuan na madiar,
lang pita ibani diri nami pau keluarga nami, bahkan dihut hubani hasoman nalegan na isekitar nami at na ijahapi haganupan. Terpuji mahamba pa terima kasih mabamu ibagas koran ni Tuhan Yesus kanami martonggo. Amin. Paima yondos kon kita galangata, tangar hita malubihatan ni naibata, nabiga onjolan bat talaw manggalang, ay manatar surat bani Psalm 110 ayat 10 pa kon 10 alu. Bamu mahugalang kon galangan puji-pujian, anjahagoran ni Jehovah ma padilo-diloonku. Bagah-bagah ku bani Jehovah hugalarima ilo bini haganok bangsani. Sonari ondos kon kita ma galangata. Sinondang goluku dipindo Jesusi atap puja belakaku nongtong budi hati orang masinonda indo Yesus nongtong masinonda Sinondang terus Inon hobas manurupi ganuna galegi jana bujur mangidangi somong Tuhan orang masinondang Sinondang Yesus orang masinondang saya masinondang terus Yesus suruh pihak aku saja gauli saya masih ngendang maahu nam si tiruon orang marsinondang Indo Yesus orang marsinondang Sinondang
masih ngondang terus. Somar sinondang doluku ipindo Jesusi atap puja belakaku dong tohu dingati orang masinondang indo ipindo Jesus dong tong masinondang saya masih nondang terus. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangundos kun galangat tahubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami harohan ni haganup. Humbamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibere hamdo ban nami guluh apa guluhan ari-ari. Ham Tuhan ijon iondos kon hanami duhubamu, goluh pa kon pasu-pasu na dop bineremuin ban nami. Sa ilang binmargugo matongon kanami ihasomani idop ni hurmu, apa pasu-pasumu, bani na mandalan kon horja nami. Papasingkam magalangan na ginalang kon namion, gabi karangan na misbo ilube-lube mu, ase lambin ihargahon hanami tongon der ni layak pa kon pasu-pasumuin marhite na pasaut kon harosumu humbani gogo pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Kristus Jesus Tuhan nami jalo magalangan pa kon tonggo namion. Amin. Ganup bineremuin tondui pa kon aku laku. Ganup bineremuin adui pakon aku laku. Osana pangrogoki rasih aganu ataku uodoson inamu Ham Tuhan Yesus Kristus panondang ni duniaon. Hamdo na manundangi hanami na ibagas hagulapan, pakon lombang linggoman ni hamatian, hinorhon ni dosa nami. Puji-pujian pakon hasangapom may sombah kon hanami hubamu. Halani ipatalar hamdo dirimu marhite hata pakon tunduymu ban nami. Marhite hon niin, boy hanami ibagas haliharon, janah maluah kumbani dosa nami. Urupi janah perguguhi hamma hanami. Ase marhite guluh nami si ganupari. Boy isaksihon hanami haluahon na humbamu. Ukap ham mauhur ni halak. Nalape makaporsayay ham.
Asidihu si dia manjalo pakon makkaporsayeham, jana makkaguluhkon haliharon na humbam. Terima kasih mabamu Tuhan, ondos bamu matonggo namion. Amen. Hamba panami na inaguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saud maharoso ni urmu inaguritong ahon songon na inaguriatas. Bereham maban nami sa darion haguluhan ari-ari, sasapkam madosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamo parlajoan, paluah kam mahanami humbani pangago. Lau manasyam. Jana ihatahon Tuhan indo homa hubatta. Bulahak do namin sabiyon. Tapi otik do si parhorja. Ay pepindo hanima ma bani simada si sabionin. Asi isuruh si parhorja bani si sabion niin. Jalo hamma pasu-pasu bani Tuhan na ibadatta. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibatamaham. Isondang kon Tuhan na ibata mabuhini hubamu anjah maidop mauhurni mangidahkam. Idopak kon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Anjah ipasorap madameni hubani tondoimu. Amen. Ora et labora. Selamat tahun baru Mabata Ganupan tahun 2020.